predsjedniče. A ja bi se, pred nego što to uradimo, jedan deo iz mog života i rada tamo. Ovo je jedna kaseta mađarske televizije sa jednog našeg rezultata kad smo bili vicešampioni Mađarske i Hrvatski Budimpešte. Ovo je gimnazijalac koji je tradicionalno, ima puno dobrih stvari vezanih i za naše učenike. Ovo je deo rada srpski portparol u Mađarskom parlamentu. Imenovali su, ovo je Vuksanović, predsjednik Srpskog savjeta i Crne Gore, ovo je Korne iz Rumunije, a ovo je kako su obeležavanje u Budimpešti što je bilo, to je 2. I današnji pečat, 33. strana, to je moj poklon vama, da budete aktuelni, danas izašao. Eto da je mali deo rada, a ostalo ćemo... Meni je lično kao predsjednik opštine veliko zadovoljstvo da je danas sa mnom u poseti gospodin Vlastimir Vujić, naš dragi profesor, naš dragi sugrađanin, čovjek koji već više godina živi u Mađarskoj, čovjek koji je jako puno doprinosi interesima srpske dijaspore u Mađarskoj, povezivanju srpske dijaspore sa maticom Srbijom. Ono što je nama kao Kuljanima jako bitno, jako puno radi na promociji Kule, pomaže kod velikog broja dece koji pohađaju gimnaziju u Mađarskoj, a razloga da dočekamo profesora Vujića ima uvek, ali nagrade koje je dobio u prethodnih par meseci, jedna je za životno delo iz oblasti novinarstva, Zlatno pero Štajerski, ako se ne varam se dobro, a druga je koja je dobio od Tesline fondacije iz Sjedinjenih Američkih Država za životno delo, je taj razlog koji je mene ponukao da danas pozovem profesora Vujića u goste. On je ovde i gost i domaćin, uvek je dobro došao u opštinu Kula. Danas ćemo malo porazgovarati o tome da vidimo na koji način možemo pomoći i njega lično i njegov ceo rad u Mađarskoj, i naša želja je da se ta saradnja između opštine Kula, njega lično i svega onoga što radi još intenzivira, a sve u interesu naše dece, naših sugrađana, u interesu srpske dijaspore u Mađarskoj, u interesu na kraju krajeva i države Srbije. Profesore, dobro nam došli i uvek ćete ovde biti dobro došli i pomoć mene lično i opštine Kula u svakom pogledu ćete imati u narednom periodu. Hvala vam, predsjedniče. Meni je izuzetno drago i predstavlja čast za mene što me je prvi čovjek Kulske opštine primio. Ja, bez obzira, kao što sam rekao i u Beogradu na dodali nagrade, mada nisam pripremio nikakav govor i bio sam iznenađen. Rekao sam da mene, za razliku od mnogih koji su mlađi od mene, nagrade posebno ne obavezuju. I to je mnoge iznenadilo. Pitali su zašto, rekao, i iznenadio odgovor, rekao, zato što ja i dalje isto radim. Prema tome, za nekog mlađeg je to možda dobar put kako se dolazi do kraja u nekoliko poslova ili jednom koji radi. Kod mene je to i prosveta, i sport, i novinarstvo, a sve sam više uključen i u političke tokove srpske zajednice, jer sam član mnogih delegacija koje idu na razne konferencije. Bio sam i u Temišvaru, u Rumuniji, u Pragu sam bio, u Češkoj, u Trnavi kod Bratislave, u Beču, i proširujemo svoje kontakte. Drugo, u dobroj sam komunikaciji sa kompletnom političkim vrhom Srbije, i pozicionim i opozicionim, zato što nam je zajednički cilj da doprinesemo što bržem razvoju naše matične zemlje i uključivanju u tokove savremene Evrope, konkretno Evropske unije, koja je za mnoge postala fama, a nije. Ja sam ih demantao samo jednom rečenicom. Niko ne ulazi u Evropsku uniju. Evropska unija dolazi u zemlje koje su kandidati za članstvo. Znači, ti standardi koji važe uniformni, briselski za sve članice, ti moraš kroz poglavlja da otvoriš, i kada Evropska unija dođe u tvoju državu, ti si u Evropskoj uniji. Znači, nema nekog posebnog odlaska u Brisel. I u stalnoj sam komunikaciji i sa vrhunskim političkim analitičarima. Bez obzira na sve, radoviđen sam gost i na hrvatskoj televiziji, što je mnoge iznenadilo i u srpskoj zajednici, i u mađarskoj televiziji, i na bosanskoj televiziji, i u rumunskoj televiziji sad kad sam bio u Temišvaru, tako da sad sam dobio poziv Balkanološkog instituta koji drži bosanski muslimani u Ljubljani, i FIMES, da budem gost na jednoj tribini
isto po pitanju priključenja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Znači, potpuno su me uzeli ravnopravno u tom kontekstu. Iz Srbije do sad su bili svega dvojica sagovornika, uzimaju političare sa raznim mišljenjima, političke analitičare, tako da ja ću najverovatnije prihvatiti to u oktobru. To je Balkanološki institut u Ljubljani. Gosti su eminentni, često eminentni političari i naravno uvek ću da branim stav Srbije zato što je to naš zajednički stav i primetio sam da tu nema nikakve inferiornosti niti podozrenja prema tome, nego to je jedan stav. Zna i predsjednik opštine koji se brani bez emocija, to je politički stav. Politika je, kao i sport, teorija mogućeg i jednostavno sa činjenicama ti prolaziš iz jednog kruga u drugi, treći, četvrti, tako da sam ja čest gost, mnoge iznenadilo kad sam bio gost HTV-a, gde sam neverovatnom sa ekavicom, sa ćirilicom govorio da nisu nikakvu skepsu imali, apsolutno, i to mnogi novinari koji su bili na hrvatskoj televiziji, na Prisavlju 3 i promoteri i prethodnog raspada zemlje, vrlo su me korektno prihvatili i taj stav su uvažili apsolutno bez ikakve cenzure. Ja sam objavljen na njihovim udarnim programima od Studija 4 do Hrvatske televizije prvog programa. Prema tome, treba tako istupiti i treba tako razgovarati. Ja nemam taj problem da imam u komunikaciji, pogotovo što sam u javnom poslu, u 3 javna posla sam, i žele da saslušaju, zato što to nije optužba, nije podignut ton, nije agresija, nije nekorektnost, nego jednostavno jedan fini, respektabilni sukob činjenica. Oni su to shvatili, jer to je posao, oni rade samo u svojoj državi, tako da uvek sam sebi otvorio vrata kod takvih diskusija i takvih političkih panela. A što se tiče samo povezivanja Kule i Kulske opštine, ja sam još zbratimio sam Crvenku i Tukulju. Zatim nekoliko akcija sam imao za kupovinu sportske opreme. Lipar je dobio, fudbalski klub, lekarsku opremu. Onda sam Kula sa Gedera je dobila sada isto jedne edukativne rekvizite za treninge. Pod 3, ja sam čest gost našim delegacijama ovde i našim ekskurzijama i učeničkim i političkim i poslovnim u Budimpešti. Puno sam pomogao deci iz Kulske opštine i kod upisa i kod snalaženja tamo i jednostavno hteo sam kod dodele prve nagrade Srpski vitez prvog reda da bude Kula, a ne Budimpešta, Kragujevac ili Beograd, upravo da podignem rodni grad na kulturnoj mapi Srbije za stepenicu više, bez obzira što je Kula tradicionalno domaćin Festivala amaterskog pozorišta Srbije, što sad ima i tradicionalni maraton koji će biti. Znači, tako moramo da se približamo, jer to su standardi koji važe svugde i gde će svako doći na taj događaj. Znači, bez obzira ko je, čuo je za njega, zna koliko ljudi okuplja, doći će prvo iz interesa. Ako je dobro organizovan, on će pričati i zainteresovaće treću, četvrtu i petu stranu. Tako da je to način tih stepenastih prstenova kako se korak po korak pravi. To je na zapadu tako. Ja sam 12 godina u Evropskoj uniji i tačno znam pravila. Tamo nema apsolutno, postoje pravila, ili se pridržavaš ili ne. Znači, nema ništa treće ni ništa između. Mi to možemo, pogotovo što svugde uspevamo ovde i u sportu i u politici izvan matične zemlje i u kulturi, tako da ja imam tamo vrhunski kontakt sa jednim Markom Nikolićem koji je trener Videotona, koji je sad Videoton uveo u Ligu Evrope. Pazite, Partizan će se teško izboriti, Zvezda je ušla, ali pazite, srpski igrači, dva Šćepovića, Lazović, znači mi napravimo rezultat gde god se nalazimo. Prema tome vredimo i treba tako da gledamo, a ne sami sebe da urušamo nekim drugim standardima koji su prolazni, jer mi zaista vredimo, to dokažemo izvan matične. Profesore, nakon dužeg vremena ste ponovo ovde na prijemu kod jednog predsjednika opštine Kula. Zašto je toliko dugo trebalo da se ponovo pojavite ovde? Pa, ne znam kako to da vežem i za čega da vežem. Kada me je primio Svetozar Bukvić, predsjednik opštine, tada sam bio prvak Evrope u atletici. U Kladovu smo 2010. godine osvojili na kampu RTS-a za dijasporu beogradskog pobednika. To je veliki bronzana statueta koja je prelazna. Sa 3 osvajanja se dobija i minijaturno trajno vlasništvo.
posle toga imao sam doista standardnih rezultata i rada, ali verovatno i od obaveza čelnog čoveka opštine, a i drugo i od afiniteta za takvu vrstu promocije. Na kraju krajeva ja mislim da pored Vujić Vlastimira ima tu još nekoliko izuzetnih sunarodnika koji imaju respektabilne rezultate izvan matične zemlje, ali ili nisu tu ili ne mogu doći ili se ne podudaraju termini, ali mi se uglavnom imamo kontakt i izvan kule, recimo sa Čvorovićem koji je sad bio živi u Pragu, jedan vrhunski filmski režiser, mada radio drugi posao, ali koprodukcije radi, pa zatim naši sportisti, u kontaktu sam sa Brankom Pavljevićem koji je u mom stanu kad igrao za Hajduk iz Kule, sa Aleksandrom Jovanovićem koji sad u Debrecenu igra u Ipeštu, tu je i Milanović Švaba stanova kad je vodio Hajduk, sa Vignjevićem sam u kontaktu, zatim Roganom, Bogićevićem, Čampor, imaju svi decu kod nas, znači svi kompletna vaterpolo stacija Srbije igra u Mađarskoj, imaju decu u srpskoj školi, poznajemo se, družimo se. Život izvan matične zemlje je život u jednim zatvorenim zajednicama. Znači, formalno ili su to nacionalne zajednice, ili su to poslovne zajednice, ili su sportske, i onda ako imamo nešto zajedničko, crkva, škola, tu se nalazimo i družimo se. Imamo jedan fantastičan respekt i cenimo se i drugo tamo, gotovo svi tako funkcionišu sa prostora bivše Jugoslavije, bez obzira da li je Slovenac, Hrvat, Makedonac, Crnogorac, Srbijanac, Bošnjak, apsolutno tako funkcionišemo, jer smo i u trećoj zemlji, a i ovde kad smo bili mi smo imali apsolutno korektne odnose u delovima poslova društvenih koje smo radili. Ja bih samo rekao, vezano za prijem gospodina Vujića, znači jednostavno splet okolnosti, mi smo u komunikaciji već dugi niz godina i u stalnoj smo komunikaciji, formalno sastanka nije bilo, tako da u narednom periodu će biti i više sastanaka i više prijema. Bilo ih je, kažem, neformalnih, ali jednostavno spletom okolnosti zbog obaveza do sada nismo u nekim prethodnom periodu priličili, ali evo ja sam našao za shodno i za potrebu ličnu da ugostim danas gospodina Vujića ovdje da malo razmenimo mišljenje u jednom neformalnom razgovoru. Evo, gospodin Vujić je upravo naveo neka imena naših Kuljana koji su izgradili respektabilne karijere negde u dijaspori, a znamo da postoji i mnogi drugi, pa evo, možete vi kao predsjednik da nam kažete da li postoji neka ideja da se oni pozovu na neki način i stave svoje znanje i iskustvo na korist svoje matične. Apsolutno, znači, poziv je otvoren uvek svima. Svaka dobra ideja će biti saslušana, razmotrena, ukoliko i postoji mogućnost, bit će realizovana. Ono što ja želim da istaknem je da ćemo ponovo uvesti neka dobra pravila. Da li ćemo to uspjeti već da uradimo ove godine, nisam siguran, ali sigurno sljedeće godine će biti uvedena novembarska nagrada opštine Kula. Mi već ove godine ćemo drugu godinu za redom obeležiti 16. novembar kao dan opštine Kula. Sigurno sljedeće, možda bi mogli da uradimo to već i ove godine, ali ne želim da to bude zbrda zdola, zaista želimo da napravimo ozbiljnu priču, želimo da napravimo komisiju od stručnih ljudi koji će sagledati uspehe svih naših ljudi i nagrada koji bi se dodeljivala, moja ideja je da upravo dobijaju naši ljudi u dijaspori, koji su proneli glas naše opštine, koji su naši najbolji ambasadori. Tako da ako ne uspemo zovu za sljedeću godinu ćemo to sigurno raditi. Novembarska nagrada opštine Kula koja će biti dodeljivana na obeležavanju dana opštine 16. novembra i to je ono što planiramo u nekom narednom periodu da uradimo. Hvala. Hvala vama. Turistička centra, jedan u Moraholonu što se radi, jedan na Paliću, znači srpski i mađarski, iz jednog razloga što veliki broj srpskih turista dolazi u Moraholon, to je jedna velika banja i izuzetna u Mađarskoj, da bi imali i srpske programe za vreme svog odmora tamo, da li on trodnevni, sedmodnevni.